Pemirsa kasus rabies ring Bali ketarkayang sida ketampenin warse kalih tali 24. Ring sejroning manggih ancengin ucap, pemerintah pusat ngelintangin Kementerian Pertanian Kementan dan Kementerian Kesehatan Kemenkes RI. Saya ngewangun perkanti majeng penyediaan vaksin, saha ngicenin sosialisasi majeng krame untuk nambakin rabies. Asapunika sani kewedar oleh Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kholbi ring Tabanan. Harfiq Hasnul ngwedarang paiketan danis tata memperkanti sarang gubernur, kepala dinas ring provinsi, kepala dinas kabupaten kota sejebak Bali mangde vaksinasi rabies memarki efektif. Dane taler nguduhang suang-suang kabupaten kota miwah provinsi sida nyiagayang genah penyimpanan vaksin utawi cold storage antuk digelisang nampenin yening stok vaksin telas. Manut dane kuentenan krame kabuatang pisan ring sajroning mupulang informasi mangde sida kelaporang langsung majang petugas yening nampenin gejala ring ubuhan ipun. Asapun ketaler kepala dinas pertanian provinsi Bali Wayan Sunade Ngwedarang kuentenan hewan penular rabies HPR ring Bali ketarkayang wenten telungatak tali ukud. Kantos tanggal 5 Juli sampun memvaksin 51,1%. Capaian vaksinasi terendah inggih punika ring Kota Denpasar saha Kabupaten Gianyar, raris tertinggi ring Kabupaten Badung. Baik ketandani narkayang ring warsa kalitali 24, ring Bali nenten wenten malih krama sanei sede sangkaning cegut asu rabies. Raris ring warsa kalitali ulu likur sane jakirau dane narkayang panglimbak kasus rabies inggian majang manusia utawi asu kepanggih 0 kasus. Rau mangkin ring Bali wenten 3 zona rabies inggih punika Jembrana, Buleleng saha Karangasem. Selanturnya nih krama sede sangkaning rabies warsane mangkin wenten petang kasus. Dahatedun yening saihang sareng warsane lintang sane ngawinang kali likur krama sede sangkaning rabies. Bisnis Bali nguning ayang.